Hello chino mayam kum tawirige mayam nungairangmani khanjai ko mayam ngasi se kaino ni aigi second day ni 50-day workout challenge to ko mayam ado mayam stretching to hojare ado ngasi gi workout china khoi gi 60 push ups plus 200 skipping rope ko 60 push ups si khoi set mari thokna khaidok na ingani set da 15 repetition aduga khoi gi skipping rope 200 skipping rope tuna set mari thokna khaidok na chongani marsu set on the 50 repetition ko mayam akata ne ingbisi swingam yarju habiu ko ai and stretching to si los derge mayam first set asi hawrsi ko push ups se masi ahan set odeni push ups ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mayam second set ama hujarge ko marakta idum break logjai ko set khuringi khoigi minute ama ni mukti dum break logjai ko aduga dum ai makatan chathajai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 aduga mayam sina ahum suba set tuni ko third set mayam asimok mayam ai hawrasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mayam third set silore ko fourth set sung illaji mayam warak pagi form je khatang soibu su yarang mani ko ado chamdok jage tang tang sum ilak pina isu sum wasal lego mayam fourth set sung hawrasi du ngasi push up silo selasi du 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mayam push up 60 push up in below ko mayam ngasi gi final workout khoi skipping rope si tawrog loisen jare ko mayam asi 200 repetition ni aina mayam asi set amada 50 repetition ko set mari khaido chongjabani ahan bai set da 15 su rep to khoi katang pan bam yaw ko tum makhata na ai dum asingi continue samdar songre aduga lai mathangi set hom jade dum khoi gi set se repetition si kai denum song mangam gi ko mayam skipping rope to bi su khoi gi weight loss to wada am kana bo de mase wangju sadi humam phajan lok thok pangam ko mayam thada dena dum energy dum chatkhi hai ta ai mayam si siam no ai ba exercise am hoigi mayam video se khatang speed up to bani ko matam se am low dana wana ji khanao kong bagi ising yawm thak chage rani mayam limit yang khaini si lep tana workout to jagani ko ngam buju jage aduga nungti gi sumaina exercise hingat pangam boy jage ko mayam dum to bi exercise to ko bi ganu apabu chin jak cha bi ko enjoy to view adugo enjoyment among punchi enjoyment among thara set pi ganu ko mayam enjoyment si koi limited amount to view hakchang si tung koina punchi nung sang leina bo khoi myam exercise to ko bi gnu
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯪꯕꯗ ꯑꯩ ꯊꯣꯡ ꯊꯥꯛꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯦꯠꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯦꯠꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ